لە هەر جاکێ بن دەم باش نادەمێ پێشکەشکردنا بولتەنە دەمژمێر 6 و دەستپێکی دەژی سەرنووچە. سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تایب ئەردۆغان دەبێژێ ئەوێ ئۆپەراسیۆنە مەرتەلە فەراتێ لە من بج و عەفرینێ بەردەوام بکەن. پشتی سەردانە باژارێ حەسەکێ ولدارخستنە هەژمارێک هەفدیتن سەرۆکی پەرلەمانە ڕژێمێ سەردانە باژارێ قامشلۆی ڕۆژاوای کوردستانی کرد. ئیسرائیل عێریشەکە بەرفەرە لەسەر بارەگەهنە ڕژێمێ لێ گوندەوارên شامێ پێک ئانی و ڕژێمژی دبێژێوێ بەرسبە وێ عێریشێدا. ئۆفیسە پاراستنە پەنابەران یا فەرەنسای دبێژێ هاتنە پەنابەرên سووریێ بۆ فەرەنسای کێم بووە. دووبارە سلااو. سەرۆکێ کۆمەرە تورکیە دەبێژێ و ئەوێ دە ئۆپەراسیۆنە مەرتەلە فەراتێدا لە سووریە بەردەوام بن. ڕەجەب تایب ئەردۆغان سەرۆکە کۆمەرە تورکیە لە پەرلەمانە تورکیە گوتارێک لە پێشیە ئەندامên پارتیە داد و گەشە پێدانێ پێشکەش کرد و ڕاگەهاند کۆ تورکیە وێ دە ئۆپەراسیۆنە مەرتەلە فەراتێ لە هەردوو باژارۆکên عەفرین و من بجێ بەردەوام بن. بەرپرسên تورکیە بەردەوام ڕادگهێنن و ئەوێ ئۆپەراسیۆنên خوا لە سووریە تا ژناوبرنا کۆمێن تەرۆری بەردەوام بن. پشتی سەردانە خۆش بۆ حەسەکێ سەرۆکی پەرلەمانە ڕژێمە سووریە حەموود سەباغ سەردانە باژارێ قامشلۆژی کرد. دوان سەردانên خودە سەباغ تەکەزێ لەسەر یەکگرتنا نیشتیمانیە سووریە کرد و ئاماژە بێ پێویستیە گوهدانێ بێ وڵاتیان پارێزگا حەسەکێ کرد. هەردوان سەردانên خودە سەباغ ڕاگەهاند و ئەو نێزیکی ڕۆژێن داویە سەرکەفتنێ بە سەر تیرۆرێنە ئەوژی بێ دەستی ئارتێشە عەرەبیە سووریە لەگۆری گۆتناوی. سەردانە سەرۆکی پەرلەمانە سووریە ji بۆ پارێزگا حەسەکێ دەدەمەکێ دەتێک و پێ دێ دەبێژێ ڕۆژاوای کوردستانê dibin دەسەڵاتە wê dê ew wê federaliyek ragihandiye. پشتی هەڵان بەردەوام ji بۆ vegerana keça xweya ku ji aliyê pêdive hatibû revandin dê rewşeke nêr diyar de dawî li jiyana wî hat bibe ku çavên wî bi dîtina keça xwe ronî bibe. پشتی هەولێن بەردەوام ji بۆ vegerandina keça xwe ya kojaliyê berpirsekî peyedê ve hatibû revandin di rewşekene diyar de dawî li jiyana wî hate bê ku çavên xwe bi dîtina keça xwe ronî bike. Beriya çend rojan Abdurrahman Hüseyin ku bi bavê Macid tê naskirin piştî du rojan ji hevdîtina çend berpirsyarên peyedê li mala xwe kuştî hat dîtin ku beriya demekê berpirsekî peyedê keça wî ya 14 salî li Qamişlo revandibû. Li gorî agahiyên ku ji Qamişlo geheştine arkê Abdurrahman Hüseyin bi guleyekê di pişta serê xwe de hatiye ermançkirin ku ev yek bi xwe gumanekê li ser gotegota xwekuştina xwe an ku intîhara xwe durust dike. Li gorî heman agahiyan beriya terorkirina Abdurrahman Hüseyin bi drojan çend berpirsên peyedê keça wî dibin fişar û tirsa çekan de anîn malê û ji bavê were gotin ew ê dibin du mercan de keçê vegerînin. Mercê yekem divê bavê keça 14 salî erêkirina xwe li ser zewaca keça xwe ji bo berpirsekî peyedê bide tevî kodyasayên peyedê de zewaca jêr 18 salî qedexe ye. Mercê duwem ew keç wê li cem peyedê bimîne ta temenê wê bibe 18 sal piştre ew ê biryarê bistîne ku vegere nav malbata xwe yan jî li gel ew kesê ku wê revandiye bimîne. Berî revandina keça 14 salî bi heftiyekê berpirsekî peyedê ew keç ji bo zewacê ji bavê we xwestibû. Lê bav razî nebû ji ber temenê keça xwe ya biçûk ku tenê 14 sal e. Lê piştî wê bi heftiyekê ew berpirsê peyedê bi zorê keç revand û bav jî teror kirin ji ber ku bi mercê wan razî nebû. Abdurrahman û keça xwe nimûneyek biçûkin ji sedên rewşên wiha ku li Rojavayê Kurdistanê rû didin dibin desthilateke ku bi hêza çekan xwe li ser milet ferz kiriye û çanda revandina zarokan ji xwe re kiriye nerî teke. Nalîn Hesen, Ark.
پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا لە بەژارێ قامشلۆ خولەکە ڕەوشنبیری ji بۆ ئەندامên xwe bi dawî anî û ji bo belavkirina bawernameyan jî ahengek li darxist. Li bajarê Qamişlo di berdewamiya çalakiyên xwe de Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya xoleke tewabêt dawî anî. Xola bo çend rojan dirêj kiribû û çend endamên partiyê têde beşdar bibû û gelekî mijarên giring tê de hatibûndan li ser kar û xebat û dîroka Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya û her wiha li ser dîroka Barzaniyê Nemir û Rêbaza Barzanî. û derbarê vê xolê giringî hawî mamoste Nafi Abdullah endamê Komîta Navendî a Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya wiha axivî. هونن ایرو چاوی ملت لویا کار و خبات ویا ام وکا فی ربازا هانی ربازا پارتی دموکراتی کردستان سوریا و ربازا برزانی براستی چاوی ملت المایا جبر روزی کش روزا اوی پارتی بوسلاخا شاش نکریا تموتم دبر برجواندی فی ملتی دکار و خبات کری وديك قالكي بيشتا باستي جو اف دورانك بيدعمل ام بدل جبو خاطركو ملتنا حاضر به خاصة ظروف سياسي ايد منطقي ده لدي ديار كرن انو مكاربن في ملتي سفراز بكم جبر مهمة مي اساسي افكارها وافكار بيروز هر wiha şagirtên gobeşdarê xwe bûn û piştî wergirtina bawernameyên xwe we diyar kirin ku wan sûdakê pir mezin ji vê xolê girt û soz dan ku ew ê berdewam bin di kar û xebata xwe de. Bi rastî me gelek sûde ji vê xula reşonbîrî wergirt ji aliyê dîrokî ve dîroka Kurdistanê gelekê tiştin em ne ser wextî tişt nabûn me gelek zanyariyên zêde me tê destandin me gelek sûde jê girt ji alî coğrafiya Kurdî de ji alî bêçawa Kurd karibin diplomasiyeka Kurdî ava bikin. أول شيء سباستيا حمي ما مستاذكم إنه مرة تعبين و تشنهبون قلق تشتهب والله ما نظاني بو سر تاريخا كردي تاريخا يا بري سر جغرافيا كردستاني قلق تشت ما نظاني بو أما جبيف قلق يفيدك تدري دور رحمتي راستنجين قبسن هذا هاتنا وهيجي كارو خبات بردوانا ودلسوز ربازا كردایتی ربازا برزانیه نمل کارو روش بروش دشوپین تاکو بگین مافی خوی روا صبری فخری وەکە هەفتێ vê ساڵە 2015 هەر چوار پێشمەرگێن ڕۆژ بەسە محەممەد خەلەف و ئەمگیان بادینی و غەمگین قادری و باسل حەجی دە شەڕە ڕێخستنە تیرۆریستیە داعشێ لە نزیکی زومارێ شەهید بوون. مالباتە شەهید بە سامژی مەراسیمێن ساڵڤەگەرا سیانیا شەهید بوونە کوڕێخوا لە گوندێ گرزیارەتێ چۆلەیە بسەرگرکێ لەگێڤە بێ ئامادەبوونە نوێنەرن پارتیەن سیاسی و ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریا و دەستگا پاکراوانên کوردستانە سووریا و خەلکێن دەڤەرێ و کەسایەتیان جواکی و سڤیل دارخست. سێ ڕۆژ لەسەر ساڵا شەهید بەسام و سێ لە هەنگی هەوالی ویرە دەرباز دەبێ از خوناوی الملتی کرد و کردستان هرچه پارتی کردستان پیروز دکیم و ام نپوشمان گاواگ و ام شهیدا ددن و ام گلکی شهیدی خواه سر بلندن و از خوناوی نا الهوالی وی ایرود شبر شرد و سنگر شرد پیروز کم طیبتی سروک هجا سروک مسعود برزانی پیروز دکیم و ام سوز دن ام پیشوپا شهیدی خواه بن و ام بر بازار برزانی به حتی به خون لاشه مدهیا روزا کوریه بو پیشمرگا هات ازنام خواست گویا دزید ما پیشمرگا کیفام گلکی هات و از پی مبسوط بوم و رجا کرم شهید جیکات کیفام دیس الحمدلله هات و دریا شرف و ناموس دچو سلام پی بلند بو الحمدلله او جی تبعی باقاسا از خوینا کرخوا الپیشمرگا حموا پیروز دکیم و المالا برزان پیروز دکیم و الحمدلله سلام کرم بلنده سلیم نمزا دریا شرف و ناموس دچو
سەرۆک شەندا دانوستاندکاریە ئۆپۆزیسیۆنە سووریە دبێژێک و کۆنگرێ سوچی مەترسیە لەسەر دانوستاندنە جونێفێ دروست دکێ دە چارچۆبەیە هەفدیتنەکەیدا لەگەڵ جێفری فلێتمان برێکاری هەمیداری گشتی یەنەتەوەین یەکگرتی ji بۆ کاروباری سیاسی نەسر الحەریری سەرۆکە شەندا دانوستاندکاریە ئۆپۆزیسیۆنە سووریە ڕاگەهاند کۆنگرێ سوچی یەک و بریارە دە 29 مێهێدە بێل دارخستن مەترسیە لەسەر پرۆسەیە ئاشتیە لە جنێف و پرۆسەیە بەگواستنە سیاسی لە سووریە لە گۆری داخوایانیە جنێف و بریارە ناودەوڵەتی 2254 دروست دکێ شاندەک ژێ ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریەژی ji بۆ ئەگەرە بەشداریە ئەنەکەسەوەکە شاندەکە سەربەخوا دە سوچیدا بەریا چەند ڕۆژان گەهشت بۆ تورکیە واشنطن ئەشکەرە کرد و هەفپەیمانیان ناودەوڵەتی و دروبڕووبوونە ڕێکخستنە تیرۆریستیە داعشێ لە سووریە بەردەوام بێ و ڕژێمە ئەسەد نکارێ ڕوبڕووی ڕێکخستنە تیرۆریستیە داعشێ ببێ لە گۆری ئاژانسە ئەنادۆل بەلافکردیە وەزارەتە دەرڤێ ئەمریکاتە کە زیر لەسەر بەردەوامبوونە ڕوبڕووبوونە ڕێکخستنە تیرۆریستیە داعشێ لە سووریە کردیە و ئاژانسە ئەنادۆل لەسەر زارێ ژێدەرێکی وەزارەتە دەرڤێ ئەمریکا گوت و ئەمریکاتە کە زیێر سەر یەک پارچەی و سەروەریە سووریە و دامەزراندنە دەوڵەتە سووریەیە گرتی دکێ هەروەها ئەمریکاتە کە زیێر سەروەیەکێ دکێک و دەوڵەتە سووریە نودا دەوێ مافێ هەموو پێک هاتان پاراستی بێ پشتێک و وەزارەتە بەڕەبانیا رووسیا ڕاگەهاند و گروپنە تۆندرە و درێ بالەفرن بێ بالەفڕڤان و ئێریشی بنگەیان رووسیە لە سووریەکردنا کرێملینە رووسیە گوت و ئەو هێزیان رووسیەیان لە سووریە مانە دکارن بەرسڤە هەر ئێریشەکە تیرۆریستی بدەن دیمتری بیسکۆڤ بەردەفکێ کرێملینە رووسیە دێ کۆنگرێکی ڕۆژنامەبانیدا ڕاگەهاند ئەو هێزا رووسیەیەک و لە هەردوو بنگەیان تەرتوس و حەمێمیم لە سووریە مانە دکارن ڕوبڕووبێ تیرۆریستان ببن و بەرسڤە هەر ئێریشەکە تیرۆریستیژی بدەن دو ڕۆژە یەکشەمبێ ئارتێشە ئیسرائیلە ئێریش بە بالەفرێن خۆ بە موشەکێن زەڤی بارەگەیان لەشکەری یان ڕژێمە ئەسەد لە باژارێ قوتەیفە شامە پایتەختە سووریە کردن لێ بەرامبەردەژی ئارتێشە ڕژێمە ئەسەد ڕاگەهاند و بەرسڤە وان ئێریشان هاتەدان ئارتێشا ئیسرائیلê êrişeka berfereh li gundawarên Şama paytexta Sûriyê pêk anî û di encamê de ziyaneke madî mezin gihişta baregehên leşkerî yên rejîmê û artêşa rejîmê jî dibêje wan bersifa wan êrîşan daye. Fermendariya giştî ya artêş û hêzên çekdarên rejîma Sûriyê daxuyaniyek belav kir û tê de got îro de mijmêr nehê sibê balaferên şerên artêşa İsraîlê hejmarek êriş li derdora Şama paytexta Sûriyê pêk anîn. Fermendariya giştî ya artêşa rejîma Sûriyê belavkiriye balaferên şerên İsraîlê sê êrişên cuda li bajarê Qitayfê pêk anîne û li gor daxuyaniya artêşa rejîmê ku ew êriş ji aliyê hêzên wan ve hatine bersivdan. Herwiha piştî demeke Kurd du mûşekên zevî ji Culanê li bajarê Qitayfê yê Şama paytexta Sûriyê ketin. Balaferên İsraîlê çar mûşekên ji tabereya berevbaregehên artêşa rejîmê avêtin û di encam da ziyaneke mezin gihişt baregehên leşkerî yên rejîmê. Ji destpêka krîza Sûriyê ji sala 2011 û ta duh artêşa İsraîlê herdemekê baregehên leşkerî yên rejîma Sûriyê dike armanc û hin caran baregehên nêzîkê Firokxaneya Şamaya navdewletî armanc kirine û her demê serokê rejîmê radigihîne ku hîn dema guncav bû bersivdana wan êrişan nehatiye. Lê li beramber de bi sed hezaran li ser destê çekdarên rejîmê bûne qurbanî û bi milyûnan derbeder û koçber bûne. û ya herî dawî û ji ber êrişên asmanî yên rejîmê û Rûsyê zêdetirî 6000 ji xelkê sivîl ji Idlibê derbeder bûn û bi sedan jiyana xwe ji dest dan. بەڵێ تەماشەوانن هێژە ji bo gotûbêjiyeke bêhter li ser beşdariyê di kongrê Sûçî de ku biryare di 29 vê mehê de lê Sûçî bêldarxistin niha dirêya Skype mamosta Şelal gido endamê koalîsyona opozîsyona Sûriyê li gel min e. Mamosta Şelal dembaş destpêkê destxwazim zanibim kongrê Sûçî ji ber çi em
ترسا هەری گەلێک خستیە دلێ بهترە ئالیەن ئۆپۆزیسیۆنا سووریە دەکو باوایەکی بربرانگەکی بەشداریە خوا دە سوچیدا ڕەتکردنەوە بە تایبەتیژی ئیرۆ نەسر الحەریری سەرۆکی دەستەیە دانوستاندکاری ئۆپۆزیسیۆنا سووریە گوت و سوودچی وێ مەترسیە لەسەر دانوستاندن جونێفێ دروست بکێ. بێگومان بەهوەریە مدێ ئۆپۆزیسیۆنا سووریا مافێوێ هەیە گۆ بترسێ ji meselê soçî ji ber soçî Rûsên êgo wê ihtiva dikin ihtiva dikin li ba xwe çê dikin û ew êgo xwediyê vê iqtirahên yanî xwediyê vê ew ê negirî kongrî li darxin helwêsta Rûs jî û mumaresatê Rûs li Sûriya ji 2014 heya nihadê زەلالن و ئەشکەرەیە بێروسیا چ دکە جەسەرێ ئۆپۆزیسیۆنێ و بە هەموو ئاوەیەکی بە هەموو تاقات و ئیمکاناتێخوا لەگەڵ ڕژێما سووری دووەستی یعنی ئەم تەب دەزانن گە ئارتێشە رووسیا بە ساڵا ئەفقەدیە گە لە سووریایە شەڕێ هەموو بەشێن ئۆپۆزیسیۆنێ دکە و لە جانبێ ڕژێما سووریا دووەستێ و هەدەفا رووسیا دیارە بێ چیە ئاسەرەکە ڕژێما سووریا لەسەر نیگەوێ بهێل یعنی ئۆپۆزیسیۆنە سووریا بوی آوایی تماشای ڕۆڵا ڕوز دکە di Sûriya di bo vêyekê metirçîn gewre hene ji hemû beşên opozîsyonê ne jî koalîsyona Sûriya ji îtilafê tenê lê zorbeyî beşê opozîsyona Sûriya a çekdar û a siyasî bi vî rengî bi vê nerînê temaşayê kongrê sûdçî dikin. Başa mamosta Şeral dixwazim li ser gotina Nesr el-Herîrî rawestim dema ku dibêje kongrê sûdçî wê metirsiyeka mezin li ser دانستاندن جنێفێ دروست بکێ ئەتخوازم زانم ئەو مەترسی چنە وێ چ ڕەنگی بن ئەو مەترسی یعنی ئۆپۆزیسیۆنا سووریا هەر وا دەبین و جەنابێ نەسر حەریری دەتەیا بلند بگشتی یعنی گسۆچی احتیمالك مەزن هەیە گبێ بەدیلێ جنێفێ ئیجی بەرگۆ ئاناکا وەگە ئەم تە بزانن yani guftûgoya Cinêfê ev cewla heştemîn got darketî berî demekê û an hacî berdewam û biryarê bîstêvê me hêjarek di piştî bîstê me hê dest pê bike ew dibin yani mêzalak nîvdewletî de ye û her Umam Muttehîde wekî dibe îdare dike bin eşrafa Umam Muttehîde de ye û biryara nîvdewletî heye a encûmena ewlehî çend biryar hene dilê Cinêfê mesela Sûriya çareser bibe. Soçî anaka dibe mesarekî de dibe ewekî de ne dûr soçî gibe vî hicmê gewre gibi nicihe û necahetê destxwexe û ev xelkê dawetî hemû tev dilê hazir bibin yani opozisyon û rejim bihariya midê wecillik ji bin nigê Cinêfê bê kişandin yani Nesr Herîrî ew jî mafî wê heye û muheq diva metirsiya de û ne dûre soçî eger bi ser keve bibe bedîla Cinêv û ne dûre bi soçî yani xarîta tarîq ji mesela Sûriya ji kirayeda Sûriya re peyda bike taban timûhê Rûsa ev lê got xelk jî teawînê bar bikin bi taybetî Tirkiye û Îran û Umam Muttehîde jî teawînê bikin û eger opozisyon û rejim jî bejdar bibin yani ihtimalek zor mezin heye gibi bi bedîl ji Cinêfê re. Başa mamosta Şelal herçende hîne vexwendinên fermî jalî Rûsya ve ji bo talêkî nehatine nardin ya şandin bestê gotin û gotigoteke bihêz jî heye dibêje rengê vexwendinê ji bo aliyên opozisyonê weke kesayetî bêne vexwendin nek wek aliyên siyasiyan aliyên çekdar wekû kesayetiyê bêne vexwendin Rûsya vî rengê vexwendinê eger hatû rast bê ev gotigot Rûsya vî rengê vexwendinê dixwaze bigihê çê di bahariya midê wê vexwendin givî şêweyekî dibêje wê xelkê opozisyonê nerin bejdar nebin yani ne koalîsyon û ne destaya bilind û ne hemû beşê opozisyonê bejdar nebin divê ewa ha Rûs jî diyar yani Rûs ge hez dike ecendatê xwe û ecendatê rejimê jî dî kongrî de hino bibi serî an heqat bahariya min Rûs wextê va tesrîhata didin û van tişta wekî divê tesrîb dikin bêtir dixwazin ku beşên opozisyonê ixtîbar bikin bêtir dixwazin zanibin kara felê xelkê wê çi bê beşên opozisyona a çekdar û a siyasî lê di bahariya min di Rûs wê dawî yanî piştî civata bîstê me hê navbera Hersî welata çêbê bi Tirkiye û Îran û Rûsya wê vexwendinê resmî yanî wê rastîxoyî hemû beşên opozisyonê bikirin û kesên nêzîka rejim û rejim bixwe jî yani her yekî wekî dibêje ne bi navê wî şexsî nabêtir wê bi navê oturê muaredê û bi navê ehzaba wê ne bi navê kesatiya here vexwendinê çavê. Mamosta Şelal eger hatû aliyên Kurdî beşdarî sûçî dekirin rengê beşdarbûnê wê çawa bê
ئێمە وەکو ئەنە کەسێ بڕاستی حیان ها بەخواندن بۆ مەنە هاتی وەختێک گۆ بەخواندن بۆ مەهات توێ چاخێ ئەمێ دیراست بکەن وەکو ئەنە کەسێ و ئێمەوانی ئەمکارن دەبەر خۆت بەئاخرنت بەر کوردات تەوادێ ئەم وەکو ئەنە کەسێ ینی منفتحن سەر هەر کۆنگرێکی بۆ چێ ببێ بۆ مەسەلا وەضعی سووری چارەسەر بکیانی ئەمێ لێ بەشدار ببن بێ گومان وەختێک گۆ بەخواندن بۆمە بێ آنها که بریار متن حاضر بونه یا نه حاضر بونه یعنی ما گلک جارا گوتی و گلک مامستا شلال بری دمکه شاندک انجمن اجتماعی کردی سردان ترکیه کر جوی چنده اگر بشداری انجمن اجتماعی کردو که شاندک سر بخود سوچی ده از بلکی روسیا و ترکیه هر دو جی و ندجون و تایبتی روسیا أنا كسي بشاندك سربخوا بجدار بده وهر تطور روس واي يعني أنا كسي حاضر بده بشاندكي جورا بشاندكي فري يعني تمثيل همو أطياف ملتي كرد بكرن يعني تصورك واد باورية مد هي تركيا جي خطا صور دانا يعني سر أنا كسي وضامن السياسي إيران جي باورية مد ويت خطا وصورتنا بالسر حاضر بونا أنا كسي بو ذلك يعني احتمالك مظن هي اگر بشي اوبوزيسيون اللي حاضر ببن وانا كسيجي لي بجار ببل في كونغري بله باشا مامستا اريشو كيشين سوريا ويت سوچي دبنا چار سركرن يعني جوكو مينا جنيف و اسيتانا هنا سوچي دن دريدانا ديار غوروس جديني يعني فلاديمير بوتين بالذات جدي دفي كونغري سوتشي اگر لدار كفد وقت خد وقت بيجي خريطه طريق بيدانين يجي مثلا حلا شارع سركنا مثلا سوريا يعني شارع سركنا مثلا سوريا داوريا من اگر سوتشي دار كذا وسوتشي نه وكو جنيف تسويف بكو هر الصالا كذا يعني بلان اگر سوتشي هاتي دانين جياي جنيف وروس وكو ولاتكي انها دستي كوي قلكي دريج مثلا سوريا هي انها اراده الباوا پیدا بوي وديار بوشوقا كسجي امريكانا بستين روج بروج وهنا كولاتين دي خد رول دنابا وضع سوريا جيب مسألة دي سوتشي دي يعني حلك بيديتن توافقك بيديتن بو مسألة دستوري وبو هناك مسألة دني جرينج بو برسجريكي قال لك مظن وجارك دي وقد بمفاوضات النقلي جنيف ببن وقوروس ديفيجن مامستا شلال بري دمك فلاديمير بوتين سروك روسيا گفخوارن لآلین اپوزیسیون سوریه خوارن گوت اگر هاتو اپوزیسیون سوریه بجداری سوچی نبه پشتی دم هنج تو باران کرنه و نچار بی کو بجدار به ته واته کو اپوزیسیون سوریه و به نچاری بریار بجداری بده سوچی ده بهوریا مد اپوزیسیون سوریه و مجبور به داوی اگر هلوش تو بمینه اگر خلاف مزن نبد نابر ترکیه و روسیا دل سر سوچی اپوزیسیون سوریه مجبور ببقوا بجدار ببقوا انت بزانن يعني زوربي بشي اپوزیسیون سوریه وحتى رجيم سوريا جي برياروان ندستي وادي السري صدي يعني بريار بتر دستي خلقينج وان كسا وقد دعم دكنو تأييد دكن شو رجيم سوريا شو اپوزیسیون سوريا يعني شأن سوريا مثلا سوريا نما دستي سوريا دنه چند ساله اوورد يعني يجي باش گشوره شي دست فکر و باش گوبو شر بناف سوريا ده بهتر بريارا سوريا دست ولاتين در دور سوريا ده و دست هر دو ولات مهم و گرنگ در عالم ده روسيا و امريكا ده باوريا ده وقت گوت ديار كرين گهنك توافق شي بويه توافق كريمي و اسكار نجم توافق كنيف دولتي جناب روسيا و امريكا شي بويه وچاره اپوزيسيون تنه يجي بجدار بونه پیدا گەلک سپاس ji bo mamosta şelal gedo endamê koalîsyona opozisyona Sûriyê ku dirêya Skype ve li gela min bû gelek spas mamosta.
16 روژن ئۆپەراسیۆنên لەشکریان ڕژێمە ئەسد بە پێشتگیریە بالەفرێن رووسیە لەسەر پارێزگا ئیدلبێ بەردەوامن. تۆرە نوچەین ئیدلبێ ڕاگەاند 16 روژێن بوری دەو ji ber êrişên اسمانî yên rejêma Esed û balafirên Rûsyê ser Idlibê 145 sivîl bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dane. Jiwan qurbaniyan 42 zarok bûn û 5 jin bûn. Tora nûçeyên Idlibê tekez kir ku di encama êrişên asmanî li ser parêzgeha Idlibê bêhterî 200,000 ji xelkê sivîl derbeder bûne. Jêdera navbûrî herwiha got ku ew kesên derbeder bûne neçar bûne ji malên xwe derkevin û berê xwe bidin deverên aram ku bêhterî 60,000 ji derbideran lê bajarê Ezazê Helebê bicih bûne. Berdevkê emîdarê giştî yê netewên yekgirtî metirsî û fikara xwe ji derbiderbûne ji ber derbiderbûna bi hezaran xelkê sivîl yên her du parêzgehên Idlibê û Hemayê nîşan da. Di daxuyaniyekê de netewên yekgirtî eşkere kir ku pêwistiya 13 milyon kes li Sûriyê bi alîkariyên mirovî yên serekemîna xwarin û av û cihê ve hewanê heye. Ji ber hebûna şer li her du parêzgehên Idlibê û Hemayê berdivkê emîndarê giştî yê netewên yekgirtî metirsiya netewên yekgirtî derbarê silametiya derbederên her du parêzgehên Idlibê û Hemayê nîşan da. Stîvan Dujarîk berdivkê emîndarê giştî yê netewên yekgirtî ragihand ku ji ber hebûna şer li başûrê Idlibê û gundewarên Hemayê ku bûne sedema kuştin û birîndarbûna sedan kes. Bi hezaran xelkê sivîl yên wan deverên ku şer lê heye derbeder bûne û çarenivîsa wan dibin metirsiyê de ye. Dujarîk got ku li gel destpêkirina werzê zivistanê dabînkirina cihê hewanê ji bo hezaran derbederên her du parêzgehên Idlibê û Hemayê bû cihê metirsî û fikara netewên yekgirtî. Herwiha Dujarîk serbar kir û got ku li Xotaya Rojhilata Şamê di şer û pevçûnan de bingeha tendurustî ya sereke li bajarokê Medîra ji aliyê balafireyên şer yên rejîma Esed ve hatiye armançkirin û têkbirin. Di daxuyaniyekê de netewên yekgirtî ragihand rasta çend deverek li Sûriyê astiyê şer tê de kêm bûye. Lê hîna li bêhtir deveran şer û pevçûn bi awayekî giran berdewamin. Herwiha daxuyaniya netewên yekgirtî eşkere kir ku 13 milyon kes li Sûriyê pêwîstiya wan bi alîkariyên mirovî yên sereke, mîna xwarin û av û cihê ve hewanê heye. û rojane ew ji mara rastî bêbehriyê dibin ji mafê herî serekeyê jiyanê. Daxuyaniya netewên yekgirtî serbar kir ku rêja 69 li ser sedê ji xelkê Sûriyê di hejariyê de jiyana xwe derbas dikin. Netewên yekgirtî eşkere kir ku rêveberê karûbarê mirovî di netewên yekgirtî de wê di demeka nêzik de serdana Sûriyê bike wê çawaniya gihandina alîkariyan ji bo deverên dorpêçkirî û deverên ku hîn şer lê heye gengeşe bike. Netewên yekgirtî di daxuyaniyekê de ragihand ku Mark Lowcock birêkarê emîndarê giştî yê netewên yekgirtî ji bo karûbarê mirovî û hevvêrêzkarê alîkariyên bi lez wê di demeka nêzik de serdana Sûriyê bike û wê sê rojan li Sûriyê bimîne. Di daxuyaniya netewên yekgirtî de hatiye ku Mark Lowcock di serdana xwe de wê serdana bajarê Homsê bike û herwiha wê li gel jimareyek berpirsyaran rejêma Esed bicive. Di tîrmeha sala borî û lê gor rêkeftina Amerîka û Rûsya ordine deverên Bakurê Dereyê weke deverên kêmkirina astê şer hatine dest nîşankirin û ji wî demî ve jî çekdarên rejêma Esed û hevalbendên xwe 305 bin pêkirin pêkanîne. Di berdewamiya binpêkirinên çekdarên rejîma Esed ji deverên kêmkirina asta şer, duh çekdarên rejîmê binpêkirin li deverên nîşankirin ji bo kêmkirina şer li parêzgeha Dereyê pêkanîn. Ji derên xwecihê ji bajarê Dereyê ragihadin û tevî rekeftin di navbera Amerîka û Rûsya û Urdunê li Bakurê Dereyê hatiye îmzakirin, lê çekdarên rejîmê di binpêkirinan de li wê deverê diberdawamin. Li gor wê jî derê çekdarên rejîmê û bi piştevaniya hevalbendên xwe hewl didin beravaniya xwe li Rojhilata Dereyê xort bikin û li aniya bajarokê Elxiriya ya Rojava pêş ve biçin. Jê derên meydanî ji nava Dereyê ragihadin ku du çekdarên rejîmê li ser rêbanda Xirbet Xezalê hatin kuştin. û piştî wê ji ber kuştina her du çekdarên rejîmê êrişên tund li ser bajarokê Elxiriya ya Rojava hatin encamdan.
هەروها گوندەوارên derayê ya Rojhilat bû mişek û tûpan hatin armançkirin û ziyan bi tenê madî bûn. Ji derê amaja bi wê yekê kir ku rojana mûşekên zevî û mûşekên tûpan li ser taxên rizgarkirî yên derayê dikevin û rejîm dixwaze ew rêkeftin neçe serî û ser nekeve. û ji aliyê xwe ve nivîzgeha belgekirinan li binpêkirinan li parêzgeha derayê ragihand û ji destpêka îmzakirina rêkeftina Bakurê derayê 305 binpêkirin ji aliyê rejîma Sûriyê li ser başûrê derayê hatine tûmarkirin. Rêkeftina başûrê derayê di nehê têrmeha sala 2017 û bi serpereştiya Amerîka û Rûsya Urdinê hate îmzakirin. û li gor wê rêkeftinê ew dever wek deverên kêmkirina asta şer hate binavkirin. Di sala borî de rêjeya penaxwazên Sûriyê li Ferensa de ji sedekên bûye. Ofîsa parastina penaberan û kesên bê ragiznameya Ferensayê ragihand ku tevî rêjeya bilind ya parastinê li Ferensa lê sala borî rêjeya penaxwazên Sûriyê li Ferensa de ji sedekên bûye ku sala borî tenê 3249 penaberên Sûriyê li Ferensayê li gorî programên dubare belavkirina penaberan bicih kibûn. Av yarê klîpeka nû ya hunermend Caniyar Kûbaniyê ku li cihên cuda cudayên Ewropayê hatiye amadekirin û behsa çîrokeka evîniyetgehê.
کشتیên Ewropayên ciwan û li ser deryayê hatine kişandin ku bi xwe nîşanekê dide ku tevî penaberiyê lê hunermendên Rojavayê Kurdistanê di hunera xwe ya ciwan de berdewam in. Nalîn Hesen, Ar. بەڵێ تەماشەبان هێژار نادرێ سکایب بە هونەرمەند جانیار کوبانێ لێگەڵمنا کاک جانیار دەمبەش ئەگەر دەستپێکێتە تژمرە بەحسە کلیپا خۆ بکێ و ئەو ئاستەنگی چنە کوڕاستی هونەرمەندێن کورد بن لە ئەوڕۆپا. دەمباش سپاسیاتت کەم سپاسیات ویزۆنا وەتکەم و ئارتی گەلک سپاس. براستی الكليب پشتی مدتی از دمکدرش از دوری ترى اعدادي كاتب الروش كانت او عملت كتابة شيء مثل المطوي كان جزء من الصالة طلاقرة الشكيدان او تشمل او جاءت ابو امجي امطي هو هذا كما يعني راح بوسط مدينة لو أكيد بطل جيان حرب الدوام عند جيان بالدوام إجبركو جيان أدين تبع هوا وزعيم الأرض تبع هوا بدأ بالدوام ده أزبجرهم من جبو جهدار وقوة مشاغرة من أسرنا تشيكر بلاد كاك زانيار واتا أفيار تشيك وكليبات بنابي أفيارا واتا وشي أنقو معناه وشي يارك أفينا ياركش خيالة يارك سنة يعني مقوتي تشاو جيان بنو بدور ومانا دا عاشقاتي جاكي حرب كي زيرا بكي ودخلوا ومانا قولا بدنين لحما أواد جيان غطاها اجبر حماد اخو أبوارا ياركو سنة كاك زانيار تشب روجاج بوي باشا روجي هنو ودكي جابواري دا تكاري خزمتا هنرا كردي بكي بيتر تخد كي جابواري دا تبيني از دهان خود هنری با گمان خود بینم حرکو يعني بعض شيء بأجل قرارات إنجليزية مثلا بري زي بعدما كنت بتسمع كيلو بكوب على شيء كذا كي بري دي فرات شيء بقول حماة التلفزيون القديم حطنا زي بعض زي بروشان بالأجل جالس زعمتنا زي بوجاري كحرتش توا زعمتها تبي تفرسك المكان هذا بدل برتيبها بدل تقول أو أستعدي أو زي بدل رسول تعليمات بالكليبات بلكي داعي مرة خلاص كده بحاول نضرب بالصالة والجنة زعمتيه و أبو ربع يعني زعمتها الجنة نمك أو ولاتها پەنابەریە چ باندۆر لەسەر هونەرمەندێن کورد بەگشتی ئەوەن لە ئەوڕۆپا دەمینێن دکێ و بە تایبەتی چ باندۆر لەسەر جانیار کوبانێ کردیا برابري او حسن هذا جايب بترجم يعني اكتب كلام بله يعني برابري برا هذه ترجم كر مسؤوليه هذه ترجم كر بدي يعني اجي انا بدي اجي بدي اشتغل بدي اشتغل من الكومباوند امشي كمان بدي طبعا استراليا بدي شيء كمان بلاد استراليا طبعا لأن الزواج كله حتشتكي الزواج يقول أساسا كفتي شو قصدنا زعمت بدا أوجه زعمت تربي شو قصدنا يعني تربي بدا راجي جي خورتر بحث يجبو كوردا درباسكي وكوردا سرنجي خبصة كني كوردا درباسكي بتيجي أنا قا وبتايبتي أنا قا هالعيد باشا كاك زانيار خلقي أوروبا بقشتي بتشرنجكي سيري هنرا كرد كنو هنرمندن كرد نرينا أنا هم هنرا كردي شيا خلقان أوروبا خلقان أوروبي يعني ولاتن أوروبي بتشرنجكي سيري هنرا كرديت كان براسي حتى هات الدورة هذا برأيك بشخص من الدورة يعني تيكي كوشن جنتي تشتتي جداد بجراها قوة ونريج كولتورا رجل جدا لهاكو أفكار مجال أمثالنا موزيك زمانة جيانية بدأ درست ده يقولكو أولاجي قدر بكن لهذا الجشم أدين بكي كارا درست جيو وحرمتي جيو هذا جيمان أوجد بلد هفيكو أفخلتي الطلابة بجوالاتي خرابي هاتن روشة خراب هني قرار لذا أصلي جيو هذا جيران بدن باشا گەلک سپاس ji bo hunermend Caniyar Kubanê ku dirê Skype ve li gel em bû gelek spas.
شوکار شیار کو بخو خلک روجاوای کردستان نها لکمپا کورگوسکی پنا بران دمینه شوکاری با علاقی جدا پیکتینه کامرای ارکه سردانا شیار کریه و کاری وی جنزیک و شوپاندیا کامپیک و ببینن هر مروفک بهره یان جوازیه که کاری خواه هیا مینا بهره شوکاریه گورنگه کی جوانه جرنگی هنریه دناوا شوکاریه دجی گلک بش هنه یک جوان بشا شوکاری آل سر گرانیتان کو برنگی رشتی ناس کرن شوکار شیار جباجار قامشلویه کردستان سوریه اون حال کامپا گورگوسکه یا پنابران لگندواری هولی ردمینه شیار دناوا مالا خود شوکاری دکه و تابلوین خواه شوکاری که جوان و برنگی سپی گرانیت آرش دخملینه براسي اف كاري من از وقتی گوز القام شلوش بوم از هستای مرمر بوم اف تجربه من قال لك خبراتها من نحتي وانا كده هبو مجاري قال لك تشتني خوي مثلا جهه شمعات تذكر جهه موما وجهه خليدان كي شقارا ما تذكرن براسي عملنا في تربية خريستيانية شغلين بس براستي مديت قلق يعني اف هر مريو هناك رسمك جباناك شيت كرن بكلي وهناك بتكرن براسي خبرت جويد ريبر وهذا ابو يعني شكام تذهب وانه از بيشتي هناك از بكم براسي يعني سربي اساسي من افكاري هناك يكر واز سر جرانيت از نحتي دكم صورة بن چه صورتي فلكلوري بن چه صورتي عام بن صورتي شخصي بن از شيتكم از في جرانيتي هناك رش از شيتكم مش معملة يستينم براسي يعني حتى انه التابلو نجي سبي ورش دردك يعني ابخو جرانيت هر رنجيناك رشا وقتی گو از نحتي دكم او سبيد بي هر داویه جی شیار پشداری نماشه که تابلویان لدیره که خریستیانا الباجارو که عین کاوای هولی ریبو و لسرویه که جی شیار دبیجه هر کدا خوازا خلکه سروان تابلویان رو بهتر به هستی وی بلنتر دبه و دبارا جیانه که باشتر جبوی پیدا دبه جماعتك هبو كنيسة عنكاوة الرسولية تقوتني دا هناك رمزنا وهناك هم رمزنا خريستياني بون رمضان عصيبو او تاجا السريبو حمو ستري وشوكة او ناكي بون بزمار بو او ناكج مخصن من شغله بنشش لو حجوار شكر وقوتم قبين الكنيسة بعرضنا افجي موهبك افكارنا يعني وقت يقول طلبي يجمر هري اشيدكم وقت طلبنا باسكاري خوي جيتكم يعني بس طلبي قلقي كمان يعني او رنجه هناك قلت بيجي انه هناك بيجي نورن صورتها مش خرج شيء بكن قلقي كمان دماك وباوريان رو ببهرين خو هبا وكار لسر بكا ميناشي وكار شيار وبكاري وان بهرين خو برنجكي جوان وبشتراس بيشكش بكا ودهمار دميدا او بهرا وبباجي دركا دهاتا ابوريا جياني به بیایم گشن داویا بولتنه دوباره سرنوچا سروک ترکیه رجب طيب اردوغان دبیجی اوی اپراسیونا مرتلا فراتل من بجو عفرین بردوام بکن پشتی سردانا باجار حسکه ولدار خستنا هجمارك هفدیتن سروک پارلمان رژیم سردانا باجار قامشلوی روجاوای کردستان کر اسرائيل اريشكا برفره لسر بارگهن رژیم لی گوندوارن شامي بيك انيو رژیم جي دبيجي و برسبا و اريشدا اوفيسا پاراستنا پنابران یا فرنسا دبيجي هاتنا پنابرن سوريا بو فرنسا كيم بويا هر شاد و بختور بن